प्राय 30-40 बছर रङै ओ दुनियाव गोबां माने सोलायजालाङा ताबो आगे मोबाइल चिकन सातो माने ताबो स्मार्टफोन आगे वो अफलाइन सामुं चले माने ताबो अनलाइन बहाय खेने गोबां माने ओ दुनियाव माने चेन्ज लाहा बाट कायसा माने ने चेन्ज या बंखा Tini kena positif ni kau bersalaya, negatif ni kau bersalaya. Tini kena fake kebui, te daus no clear khalai na. Nung to clear na, but baksa borok ro clear nyangai tong ke borok ni bangai na salai na. Kita bo fake no nai ni thangkhang kena sini India wo, sini Tripura wo, sini je sikla tong ro career no tuyui na. Kebui tabu, bus kang zora baki na agog lai na. Bonus sung kebui no siwani nangai tong ha. Bono no silai ne te daus no ti han kena tabok video khai tong je nai tong yo baksa borok ro video ni content no buji man ya ng chunga comment khai ning to mano sawani nai tong kam ke buji man ya ng tong ke borok ni bangai ne ke pelas kan daud no clear khalai grana jate u video snalai tong lai mane boni topic ta bu tani bangi ma ke content snai tong bono clear ki khale grana ke example lai bono busi na le ne tabok nung nowo tong nung outlaw thang na nung tabok outlaw sogui tong ha busi rung di nung nowo tong nung outlaw thang na outlaw nung sogui tong ha tamang tong ro jaga sarung thai klai pilas ka nung nowo tong nok tong nung tamai wan sokha outlaw thang na Boni pore tangka, boni pore ne agotla thanga. Boni pore si ne agotla sogmawo. Kena agotla soga ni seka. Toma nangra ka pelas kangwa. Agotla thangai hi wan soga ni nangra wo. U wan soga ni no tei ne video topics nawo. Boni tei ni contents nawo. Busiman tong khana. Busiman ya khode. Tabo kaisa sung samung khai ni thangkhang kena. Sung pelas kangwa kena samung khai ni bono khai nei ba samung bono khai nei he sung wan songa ni nangra bo boni pore shu u mane yo sung samung khai man ke u wan songa ni bangai ne contents ma oi tong bono no topic based roi ne video tine hayo create khai ma oi tong ayo sung je phau na sine live sung tabo kaisa samung khai ni thangkha kaisa kotor samung ba je pa samung sung khai ni thangkha kana pilas ka wasini mentally prepare ngani nangrawo sung pilas kan wan so wani nangrawo nung toma samung no khainai samung to dunia ko bangma tong nung toma samung no khainai ko o samung no khaini bang busu mentality strong ngani na bakke be ready khaini na bono pilas kan nangro tabu te phro ni o rong lai mane agotla ni topic no salai pinai nang ya the lama hi thana agotla zorawa ni area ka udaipur rongkha nung udaipur tongoi ne outla thangnai wan sokla gari gare nil ya thela si hima thangna nung udaipur ne outla jra hi thangane ya thela belai ne mentality strong nang hasalma 50-60 km hi thangane bohai ne tei ne nung busu buni mentality no nung prepare strong khaima ko pilas gan khana sini dofani borok sini use no kusu karone thang khana u wan somani nangra Hani bangwini, kabang borong nukza ge samung khai ni thanga, samung khai bu, but ya kawai khai pe be fiu. Ang omono maya, ang omono khai me ya hin. Tani bangge mentality prepare nya ko strong ya ko, self strong khai me ya ko. Hani bangwini, ke pilas kan sung chin do faro ko sukti shaw ni bangge, sung tuma khai ni nangra na. Sung sak no pilas kan strong khai ni nangra wo boni pore strong bai mane pore si lama wo thangai achievement khai mane je phaja go thangai ne o base no rongoi ne video contents na hoi tong hani bangai ne baksa borok rong khene direct lama no nai ni musu go but lama no saya bakhe ne o lama wo thangai nung sam khai achievement khai mane bono tui si content nai tong ha hani bang ne busi ma yang ngai tong nung kam ke busi tong khana ke hakhe ne ma ke content sanalai tong lai ba gate kaise khana fact tani o ma ke sung
खायनि नांला अमाहाय तानिबो अमाहाय तै वान सनो तैले कन्टेन्ट सुनानि नांला बनो जोंनि गोरोंगो फेगो थांनि खाना कताबो फेगो थांलासिने जोंनि जे युथ सिक्ला जे तंनाय केरियार न तै तिनि हायो गोबां मन वान सलाय दङ बनेव थांलाय फिसिना जोंनि इन्डियाव बा जोंनि वालनो 30-40 बोसोरावनो गोबां मानो चेन्जजों थांला हा जोंनि इन्डियाव नानि 30-40 बोसोरावनो आगे जोंनि थानाय मबाइल हिकनसा दङ ताक तांखा एन्ड्रॉइड इन पाइले हा बनसे सिगां मोबाइल सिगरेखौ बाकी चेन्जजों फायखा आगे कम्पिउटार पटमासि दिनै हायो जिखौनो थांला हा बहाय तेखेनो गोबां मानो बाइक गाड़ी हुन्दी जे फा हुन्दी गोबां मानो चेन्जजों दङ पूरा दुनिया चेन्जजों दङ हा पूरा डिजिटल इन दंला हा आगे कक सालायके टेलीफोन खसाय सिमा सालायो ताके मोबाइल इन थांफिला हा पद्रे परके गोबां मानो चेन्जजों दङ नों नुगैनो दङ किन्तु कायसा जिस चेन्ज यांगै दङ 30-40 बोसोरावबो ताबो मेन्टेलिटी बोमो जागावो गभर्नमेन्ट जब नि जागावो मेन्टेलिटी चेन्ज यांगलाय दङ नायनि दिनि सोसाइटी हो जतोनो दिनै हायो सिनि ति प्रासा बिसो 95% बा 99% बरौनो दिनै हायो जब गभर्नमेन्ट जब बहायो अंगै दङ किन्तु रियलिटी हो नायखांखन तां त बेलायनो गब जब रिक्रुटमेन्ट कम न खाइजक दङ रमखा 50,000 जना हाय एप्लाइ खाइखांखे 3,000 5,000 हाय सि रिक्रुटमेन्ट खाइजागै दंसिवो इनके 50,000 रसि 3-5,000 सिना जाव इनके 40,000 बरल तमा इंसिनै बा बेलाय वाना मा संसां तो यदबा तानि बांगै इंगै दङ हा गब जब नि मेन्टेलिटी न चेन्ज खाइमेया खने बांगै बट तिनी ओ लामा न तैरि बगिसा शेयर खालेसिनै लामा ओ बोमाय खेतम तब सिनि मेन्टेलिटी चेन्ज खाइखांखे बोमाय किने सिनि लामा सिनि थानियो त तब रम दे नों भिडियो नायबै दङ भिडियो खाइबै दङ अरो जागाव टमाटमा नांग्रा अरो जागाव ता भिडियो साना कैमरामैन नांग्रावो तब सालाय दङ बनि काइसे पहिले कन्टेन्ट नांग्रावो कन्टेन्ट सुवेने नांग्रावो अरस बुसुं नां दंखा बन परि तक सागो पेला हांखे ता खाइने नांना एडिटिंग खाइने नांफिनाखो जतनो पार्ट दङ के बाहायखे नों सोलोंना खांखे नों कन्टेन्ट सुवेने सोलोंना बा एडिटिंग खाइने सोलोंला बा कैमरा सागने सोलोंना ला बाहायखे गोबां मा जागावनो दिनै हायो डिमान्ड बिलायने बांगै दङ कन्टेन्ट रनि बा माहाय कैमरा सागनाय रनि बा एडिटिंग रनि बिलायने डिमान्ड बांगै दङ नों ओ स्किल लवना नों सोलोंना खांखे अरो जागाव नों एक्सपार्ट उपाय हांखे बसु गोबां दं अपॉर्चुनिटी किसा सिने वान सम चेन्ज खाइने नांगिया दे दिनै हायो तब आनि पर्सनल र हांखे न दिनै हायो आं साइचुं नथुं पारेने खाइ दङ कन्टेन्ट सुयो एडिटिं खायो भिडियो सागो जतनो खाइ दङ को अमायखे न साइचुं खाइ दङ नोंबो मान खांखे नोंबो साइचुं सोलोंना मावो ओ माने नों साइचुं सोलोङै नोंबो बिजनेस स्टार्टअप स्टार्ट खाइमावो सालसा सिनि फलोवर मिलियन काइथां खांखे जों गोबां मा जागानो मोनेटाइज खाइयो रां आजै मानो जों निड्स न तैयैनो जों भिडियो खाइयै दं खांखे गे बहाय तैयैनो नों अमाहायनो साजे खांखे ते काइसा लामा बेलायनि इन्डास्ट्री काहां दङ तानि हंखेनो पहिले ता नांनाय मेन्टेलिटी चेन्ज खाइने नांनाय कि मेन्टेलिटी न फास्ट चेन्ज खाइने बाङै बेलाय प्लेटफर्म काहां तिनि हायो सलाय दङ सिनि मार्केट र निने थानियो रां कम दङ बिजनेस कटर खाइने रां ग्रें दङ बिजनेस कटर खाइमसु लामा नु yang दङ बाकी बिजनेस खाइने आइडिया फायां दङ मेन्टेलिटी स्ट्रंग खाइमे yang दङ जत निने काइसा जागा प्लेटफर्म नु सल्युशन तिनि हायो मावै दङ बंखा डाइरेक्ट सेलिंग वो आसक जे कहा दङ जत मेन्टेलिटीज वान समानि से पहिले गांव सोलायग्राव बस नांग्राव बस सोलाय रजाग्राव निने थॉट प्रोसेसिंग सि आसक सावन समाने फोरोंजाग्राव को बस पहिले गां नांग्राव पूरा डाइरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सि आनि लाइफ आनि वान सम न लानो चेन्ज खाइराव आगे बेलायनो जेताबो
जे नों wan sona से बाहाय के tong माने किंतु अमाय के न चेंज खाइ पे डायरेक्ट सेलिंग चेंज खाइरो गोबां न बरं न तिने हायो डायरेक्ट सेलिंग चेंज खाइरो बरं मनुष्यनो चेंज खाइरो तिने हायो सक्सेस सुनाय वइ दङ ओ इंडस्ट्री वो न फ्री न अरो जॉइनिंग खाइमु फ्री न अरो जागो ट्रेनिंग ना माव फ्री वो न नॉलेज ना हो फ्री वो न बरं बाय दिमिलिवै हेल्प खाइबो हा फ्री वो न सोरङै उसु कामावो के अमाय अपॉर्चुनिटी रङ सिनि रोगाने नां दङ नायगे गोबां 6 month 1 year जरा सोरङै नायदे ओ इंडस्ट्री वो मेंटलिटी न सिगां प्रिपेयर खाइने ग्रादि बने परेवो नों जे एप्रिशिएट मुसु माने सेफि मावो बेलास गं ता नांना बेलास गां वो वन सममाने सि स्ट्रंग नांग्रावो बेलास के मेंटलिटी से रेडी नांग्रावो मेंटलिटी रेडी ओ जागावो न ngै दङ तिने हायवो गोबां सनावै दङ असो अपॉर्चुनिटी काहाङै दङ अमु काइसे लामा लाइव को जुकाने बाङै निने टाइम न लंका बेलु गोनां सनावने बाङै मस दिनला ते तंसने बा एंटरटेन वीडियो नाइलेबो हाय न फाल्तु वीडियो मेमेस रो नाइलेबो ते बुसुल तंगासिने बा असुक जरा काहमानि नि थाने मोबाइल तंगै तंग मोबाइल बैसि तिने हायो आं वीडियो सना होय तंग नि थाने मोबाइल तंगै तंग मोबाइल काइसे नि थाने अपॉर्चुनिटी तंग तिने हायो कोरोना भाइरस जोरां तंग जत्तन साइमन तिने हायो डिजिटल चलै तंग हा डिजिटल निने मोबाइल पूरा डिजिटल निने मोबाइल इंटरनेट तंग निने मोबाइल निने अपॉर्चुनिटी माव तो बोनो अपॉर्चुनिटी सनासिदि बोनो यूज खाइसिदि तिने हायो ऑनलाइन ने डायरेक्ट सेलिंग ऑफ ट्रेनिंग नाइ तंग ऑनलाइन ने ले वीडियो न नायो ताक सोरङै तंग जतो न ऑनलाइन न तंग कना हाकेन सोरङै ते वेबसाइट डिजाइन ब्लॉगिंग खानि र बाहिरो न सोरङाने नां तंग के उ सोरङाने जरावो नम काइसे न तब कंटेंट सुयनि बा एडिटिंग खाइनि बा वेबसाइट डिजाइन खाइनि र बाहिरो तक तो इन्फॉर्मेशन से नों लामा र नां दफिकेबो पर्सनली कांटेक्ट खायो दे आं तलावो लिंक होय रनाय और जागा रेजिस्टर खाइदि नों बाय पर्सनली कांटेक्ट नायनाय हाकेन बाखेबो नों वीडियो सुनानाय बाके कॉन्फिडेंस फायनाय बाहिरो न तैबो सालायफिनाय केते काइसा जों डायरेक्ट सेलगनि मेंटलिटी न प्रिपेयर खाइने मसुगला हांके बनि बांबो सालायफिनाय गासके ना हामबाय केते मान खांके न ओ वीडियो न शेयर खाइदि ताने अंके न जों जिनि दाउर सुन क्लियर मा खाइलेने ते जिनि करियर न तैबो गबै ताबो बनो माछिर नाय ताने अंके न 30-40 बछर रइने मेंटलिटी चेंजिंग या गवर्नमेंट जॉब ngै तंग किंतु रियलिटी वा अलका ngै तंग बनि बाङैनो जों ब्लाइनो जिनि करियर न क्लोज लय थां पाइने कुसु कामायां किसा वानस माने चेंज खाइनां तंग हंगसे जों कुसु कालाय मासिने गासके बाय बाय